Omu byaro biteganisiibwe harimu Nyakagezi y'okubanza, Kyamwiga hamwe na Nyakagezi ya kabiri. Omu byaro harimu abantu barikurenga 2,000 kandi harimu amaka garikurenga 500 konka obwo hati abantu barikurenga 12 bafurikire omu myanya yaabo ahabwa enshonga y'amaizi kubatahirira. Mbwenu amaizi aga kugira ngu gahweho nigenda omufuregye, kutera omufuregye gukarugaha ukagumizamu ukaza omu mugyera gwa Mpanga. Then mu mugyera gwa Mpanga ukafawadinga amaizi mpaka omu nyanja ya Kyamwiga. Amaizi aga nigaruga omu tawuni ya Kateera gashuma omu maka g'abatuura aba kandi gasiisira emisiri y'ebihingwa birimo entookye, muhogo, ebitakuri n'ebindi bingi ekibeera rikirize ngu babaasa kwija kubura ekyokurya. Oburya obukutunga amaizi oburengere n'okubura toyi y'okuzamu gakagitwara nogireeba ensiri zirumba abantu zirugomu ziturire twe n'abantu barya turi abarwire. Emisiri yone fire mbire nyene hikibirize ebichori byona byagenda nyene orutoke hiki 3 kimwe cya kabiri cyagenda nyene abana tinyene cyo kubalisa. Komweru Mariam omu mu batuura bateganisiibwe ekizibu ky'amaizi nagira ngu kamina ye kagenda kandi obwo hatayineho kwejunira baitu n'enju ye baasa kwija kurara yakurata kamina yagenzire. Bire nigiza ndiaho tinyene biyambi ndyo mukikuru mbire ndiaho nareba amaizi gaza kusenya enju yange tinkiza na mutoyi mukwe ndiaho nsobangirirwe ntyo abo kubishomerero hati ryo rigenzire ryona abana bakurenga mu 5 rukaga bane rushanju bane runana runana n'ikintu bona hati ni barazi kumurikira. Umunyeshengero Muhammad Katoto nagira ngo enshonga ginahija kugitwara mu ofisi y'enganzi y'ihanga. Nabo cyo ninshaba government no buvunanyizwa bwayo kureba ngo twayamba abantu tukatera umuranga tukazo mu prime minister's office. Prime minister yatohereza abantu bija bapema barebe muri ngo abantu kwari babonamo nguko amakago gona wagareba kunkana hati tinye cyarabiriho. Abo bwa hati nibashaba government okutera omufuregye guratwara amaizi okuruga omu maka gaabo gakaza omu mugyera gwa Mpanga gati gakahendera omu nyanja ya Mbuga. Gashakwa Chiro Ramadhani.